sunga i taitai o Sauniga, nau sunga no sala si osi teia. Nau fionga i sui paramia, ma fionga i minsta o Kapeneta, nau fionga i Pungstalai, fio minsta o Langolango, ia sui mamadu o Mautapono o Samoa. So mai lau fionga i Commission City o Maro New Zealand, ia a fio whaururunga o mtanga ruenga mwhalaputonga al malo. Ia alalata i sui mamadu o le au paitisi nisi. Te mawalunga o Samoa o Kopoto. Ia o te patarofa atu i le nei e uli mata mo fie. Ia manatato poto mai mo le whamoe. E manatu o lea ua whamua le tauranga sā i le atua ua foi i ati malia le lupe tua mawha le atua na whiri malai stofi o Samoa o lona nganga pa ia lea ua tua au e tai au ma le aso whaafitai i whaiva o leo si tauranga le atua ua ia whaapa ia inai le nei aso ma le whamoe tau ina ia whaatumuina i le atua la utu, a wala na wheau ma le walawina. O te leto e whalo ina le awhaloloa a tautai o le vasa a tau putu. Pe to e tau whaafumuina le pasina, pe tau la e ina fo i le mao sifia le tautai no kuwaa. I whaia mamamalu o Samoa. O te taitonu Samoa le atu ua uma o na pailango. Uma o na mamanu whaatiti o te mani. Susui po i whaatiu masala sala tau sala. Ma whawhatu whaapare la e o tupu o na upu. O lea o te whaatuno watu i le paia o Samoa o ngā whia. O le aunga o aute o le aso. O le tae au mua. E stala aloa ia le amatanga o ngā ruenga mo le fausio le tātou Maketi hou. I ona nofo anga tuai i Savalalo nei. Ua loa tau sanga ua tāpena mai le nei whamoe tā ua. A le nei ua ta oto a tāta o tau lei. Ia ta oto le lafonga i le whai ngā malo o mawai. Ina ia fausia le nei Maketi sona nofo anga fōu songi. Peitai. Ua ae se tō whāma se whinangalo e le whainga mālo i le nei vai tau. I lana sila mamau. E alanga tau. Ona to e whausia le Maketi Savalalo. I lona nofoanga tuai. Ua masani aina i o tātou tangata. E peo na tātou mōri mawina i le nei aso. O mafuanga utu. Ia whawhai ngō fie le whalaua inga o loa. Ma ia tau ngō fie, le au nanga i le mamanu o le tātou atunu. O le a whao ngā ina le nei Maketi. Ai mai se, si o tātou atunu. Ia ai mamanono ma aporima, ia whaapea le motutele i se la whai. O le atoanga le o le manu rauti, ia whawhai ngō fie, ma tau ngō fie, mo le mamalu, o si a tātou atunu. O le nofuanga le nei, o le unga atitonu le mu, o le taulanga, o fia lava te afio ai le tātou atunu, te a ngai sae, te a ngai siko i a Fiame. O le nofuanga lava le nei, te a ngai mai umai ai. O le nofuanga fo i le nei, sae le tātou Maketi mua. Ma ua tere tausanga o whaonga ina pēr, le neino fuanga e a bea na Maketi. Peitai, o le afi ai se muu le lua afis furono. Na amata mai ai o na pata oto nei fuanga, ma o le nei o tātou mōri mawina i le so. Le Amataina aloa i o ngā ruenga mo le toe fausi o le tātou Maketi hou. I so na ata, ma se fōri na hou. E tusa ma le nei vai tau o suinga ua tātou iai. O le nei ngā ruenga ua fuafua e se furu
alu masina e fausia ai le Maketi. O lona winga e te tau o na mai alo na fausia ina na masina o kuso, o se tema le luate lo sulima. O le tau a whai o ngā wenga e tusa ma le lua sulfa te si paleiva miliona tala, ma ua manu malo le company le Teng Construction Company Limited i le mai ai o le tau o fonga a le tato malo. Ia e avea le nei avanoa e mori ai le anganga whakitaitele i le malo New Zealand i la ufionga i le komi Sili ona o le vai ngā tupe ururua miliona tala New Zealand o le 2 miliona tala Samoa. Ua tau auina mo le nei ngā rua tele a le tato malo. Ia whamanuia le tua i le loto sosoani ma le anga le lei mai o le nei paanga mo Samoa. E au na silafia e 10 miliona tala le sao le tato ala tongo ele o Samoa o le nei whamoe. O le company Atina Gordon and Associates o le angafa ma le mataituina le rei o le nei ngā ruenga ma le sunga ia le ataua Tom Tinai o le sui o le company ma le sunga ia Anne Milbank o ila ua ia e ngafa ma le vaia le rei o ata ma le whatinonga o le nei ngā ruenga te ia mai a le rei ma tuina mai mō lona whaongaina. Ia o le talo e nei e sila mai o ngā lofa o le tuanga le rei ma ngā lofa. Ma whamanuia e nei ngā ruenga tele a tato malo. A wase manuia mo Samoa mo ona tangata. Whape i lato uma o le a whaongaina le nei Maketi. Aua ma se mala e afe. A i afe le tua o Samoa. Ia whamanuia le tua i o blau whanua, i o tangata, i au whaanga malau lumana i manuia. Ia manuia lau tapua i ngā Samoa. Ia se koe mai se si paki kele ngā sai mara whananga mātua sia le kia ngā mai tai whangia. Natu le au tau toi pangati o le trautianga. Ma ua la lafa fo i le liu le atu o le tautai mata pala. Ua longo whatu tuina fo i le malai Savalalo nei. Tu sa ai o le saunuanga. Lau fionga le taitai o le malo. Mai no moli na ngā whātai tele. Ua maa lunga mata ngo fia ene nei aso. Next in our program, I invite the New Zealand High Commissioner, Your Excellency, Sialei Van Tua, for your remarks. Your Excellency. Thank you very much. Lau Susunga Reverend Nuwau Sala Siausi Sutaya. Lau Fiunga Honorable Prime Minister Fiame Naomi Mataafa. Honorable Ministers, the Speaker, the Chair of the Samoa Land Corporation Board, Lau Fiunga Matapeo George Latu, the CEO of Samoa Land Corporation, Lau Fiunga Ulumia Petelo Kavesi, Honorable CEOs, members of the Savalalo Market Project Steering Committee, Project Manager Lau Fiunga Tom Tinai, Contractor Jung Construction, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies. Makule ua kako komu mai le siwi o le whamoemoe le so o le ua iswaina lea o le parapala o le whailonga lea o le Amataina alo i o ngā luenga o le fausi o le Maketi pou Savalalo nei. Ia, mai o te walawatu ma le anganga whaaloa tele i lausunga o le taitai o Sauniga e whapefoi lau whionga i taitai o le malo, lau whionga mai tai whaamia, whapea lau whionga i le High Commission o le malo New Zealand, ia ma le sui o le Teng Construction Company Limited, ia mo le suaina o le White Parpala,
o le whailonga leo le Amataina aloa ia o le nei ngā duenga. E po ia, matalo, kele ia me whai ngā duenga. Ia, awa ia le, paki ngoinga o kākou maenga mumuri lea, ma le hanga whaaloa kele. Come on. Break the ground to symbolize the beginning of the work in this project. We would like to say, blessed be the name of the Lord, and may the Lord be upon us all, and the workers and those involved in the completion of this work. Ya, mai se pakpakere nga